لول پور کیو ڈاکٹر چھکا انجینئر چھکا پروفیسر چھکا بیکین چھکا ملازم چھکا موزور چھکا اتنا ڈاکٹر خیال گچی از ونک غریب ماج موجی میں آوئی ون ڈاکٹر از یوڑ گر سنائی ترزنات کمرس من چما تگی امس تھی کات کریں اتنا امس غریب مالس ونک اللہ اللہ دپیس میں آوئی انجینئر از مالیہ چنیتائیں خاص پیٹ چما تگی امس انجینئر از تھی آت کمرس من کات کریں لول پور کیو وندے چانس حج کرنس عمرہ گژھنس مسجد ینس آزان دنس میلاد مناونس محفل مناونس مگر یاد آت یہ کت اللہ یا چی سوئی موج آسان یمی رات من پنن پان آسان ادرس بسترس پہ سومت ژے رات سینس پہ رٹان یا چی سوئی موج آسان یمی دان تل آسان چانی باپت پنن پان ظلمت یا چی سوئی موج آسان یس چانی موجوب ہمسائن وزم منگن خطر گژھان اتنا ماج آسک زان دپان موجی ژنائی ترزن تان کمرس من آز چھ مے سری نگرک دوس آمت ہو مالن ماجن ناراض کرن والیو خیالات تھزی تہجد گزار چکا نماز گزار چکا مسجد چکا بانگ پران اتنا موج آسی گر مسجد نیران اللہ اللہ ناراض آسان اتنا عمر آسک نیران ماج ستی آسی دون ورین قطرمز کریں پتہ آسک دوی ور ماج ونان بہ نیرے عمرس خیالات تھزی اگر کعب چی گلاب سی ڈکچ اڑیج نیبر نیری عرش مجیدک آگ چی دپان بہ چھسے نہ کن وچھائیں بنا چھسائن یور کیا کرنے آوک اتا یور کیا کرنے آوک بڑگائیں پیٹ یور کیا کرنے آوک پلوائیں پیٹ بنا چھسائی چا کن نظری دیوان چنا چین زہ لولن محبتن امیس پنی غریب ماج رویس کن وچھمت اتا چاچک ہوٹلن مز پارکن مز یار سمکھنی گژھان نال مچھین رٹان بوس چیز دیوان مگر اکہ لٹ یا صبح اور یوان نندر وتھان پنہ ماج ڈیکس کن نظر ترمت یہ چھنا سوئی موج یمی چانہ ماج جون جلیس مز چانہ موجوب گرم تریش چے ڈاکٹرن دوپنس بچ روزی سلامت تیل چی دون ریتن اکی سائڈ شونگن ونزوا وندائی چینا سموش یمی ماج چانی باپت صبح کال ترو کھون یمی ڈاکٹرن دوپ موجی اکوئی وقت بچی بات کھیزی اد روزی بچ سلامت یہ چھنا سموش یمی چانی ماج چلائی کلانس مز ہندر آب دوپس ڈاکٹرن دوپنس ہندر آبی چیزاز چی علاج امی مون تی امیز دوپن رات سازی مز بیداری روزان امی مون تی مگر کرن کاندی موجوب ڈاکٹر صاحبہ سی بنوک نا امی غریب ماج ڈاکٹر اہندی دود چینا چومت امی چکنا للنومت نور رتن اتی آو صحاب سبق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزور موجز تجم پشتس پیٹ یہی کرنا گرم کرائی منز تواب میں ہوتا ماجون حق نک دوپنس اخ ماجون نور رتن منز ہوتوین اخ آلوت نک مناو میلاد مناو محفل پروائی نکیا مگر گوڑ گچی آسن چھ مول تو موج گر اجازت سما آوک ازدیت محفل منز یمیز گناہگارز بوٹ کہیں مگر مالس ماجون ماچوک نا فرمان یتنا اندی لول پور کیو تیتس کالس کیا یتس کالس نو یوڑ گچت غریب مالس تراوک رویس کن محبت چھ نظر امی اکر چانے موجوب ہمسائن نش مزور امی اکر چانے موجوب لک ہندین خان پڑ مزور یا چوی سوی غریب مول یم چھ پڑنو وان تروتن یہوی مول تو موش یم ایترائی تک دور پان چولک دور بس او مصیبت مز پھسن والیو گارس مز بند گژھن والیو انہ گٹہ مز روزن والیو ون ما چھ کانٛہہ عملہ سو اس مکلایا پروردگار یم مصیبت مز بوز لول پور کی میلاد مناون وال محفل مناون وال چون تراون وال بوز کلام یم حقیر سن یل ونک دن بوز سیر یوان بوز ژھاوجن توت پام دود ہیوان یوسس امس مالس تو ماجہ پلناوان مے اوس پان نکاح کورمت میں لکڑ بچ اک دہ لاجن جنگلس من بارش یل لاجن باوس اور مے گو ینس من ژیر مے مالس نندر پیمز ماجہ تم نندر پیمز
کتھا کن یہ نندر یل موج یا مول کنوی زون تنہا شنگی کمرس مز پان تراوک عالی کملش جوڑا چاسی ن خبر میونس مالس ما پی رات مز کانگڑ پسترس ہو صبح فجرس نیرن والو بانگ پڑن والو تلا یہ چھے بزرگ موج ژے ما پزی دروازس تل رات مز اکہ لٹ نظر دی خبر مین موج ما دز کانگڑی ست تہجد گزارو تہجدس وتن برونٹھ اکہ لٹ وتان امس غریب ماجہ ہند باپت یل یہ موج گژھی راج اتے یا چھ مدینک تاجدار رز یہ بوزی امس حقیر سے زبان کہیں نہ کری محفل مناون کہیں نہ کری میلاد مناون کہیں نہ کری مولود پرن تیتس کالس نہ کری بزرگ مول تو موج ونی دپی نیون عرش مجیدک آگ گس نئی مہربان نہر مدینک تاجدار گس نئی مہربان اویا کھوت ین ولس ماہ رمضانس من رسول کریم نمنترن پائن اتے یل گوڈنکس پائس پہ پن پائی مبارک تھون اتے کورن اللہم آمین پت ونو صحابو یہ کیا کورت سنے اس کنس دعا کران دپنس آز اوس جبریل امین آمت دپانوس یمس مول موج بزرگی مز لوب پت گو حسن رز کیا تمس پین یہ نس زمینس اللہ چچینا سو محمد بن بلخ پیوان یاد یا اس آیدی گومت شراب کو سایدی گومت بوز جوانو یہ حقیران یہ حفیظ صاحبن یور یا وہ شراب قائدی گومت اللہ اللہ تیلی زمان اس گرن من سوچ کرن باپت تندور آسان یا وقت نشکس حالتس من زور اللہ اللہ ماجی ونس چچین نش آسان خودمت من نم ہمسائی بوزان تو چک ووڑ شوڑ ونان آسان ام توی ٹاپ یہ تراون ماجی اللہ اللہ امس ما وہ سیس دماغس میں چھینا موضوع تھومت یمس حقیرس عظمت نبی بکیا ونائی عظمت نبی کیا گو میں ونمس میان نبی ونمائی پان نمن لول پور کن ون عظمت نبی کیا گو دمون عظمت نبی گو یہ یم بدود چوس رحمت نبی اس تہندس استقبالس کھڑا روزا اتا یہ ماجہ وت رحمت نبی تھوت یمس ن زومت اس کی ژیکھا موج ناراض کرت میلاد مناونی اتا پرسو تمن جوان یت مز میون استاد محترم رشید صاحب یمس حال حالی بین درائی امس تنا چین موج ون تمس موج کیا گئی یمس ن موجی ون تمس مول کیا گو یم ن مال سن پیارے وچ بتزا یا چھے آسان غلامی نبی سی موج اکی بجی راز تگری شنگنے موجی پان وندمائی کرہن ماز وندمائی نصب رات ہے گئی چھ کیا ازن شنگن دبن میں ما تیتس کالس یوان آرام تیتس کالس درواز مصراوک میں ونیو مز پان واری ایلٹ موجی پان وندمائی چھ کیا ازن آرام تراوان آکھے بجے دبن بچس لڑی پھرین دیوان بچس دبان وجہ آکھا سود یل چھ درواز شکیوان مصراوان اتچم دلس قرار چاند موج گچا چاند موجو بے قرار چھ کرگنا ماج ست وری وادن کتھے چون مول گچا ہمسائن ون خاطر میں چھن کران شبیر صاحب کتھے میں چھن کران اعجاز صاحب کتھے میں چھن کران حفیظ صاحب کتھے یہ ونیا ہمسائن چون مول تلا امس میانس بلال صاحب دپ امس مالس ستیاز کت کران ام ترو ماجہ ٹاپ یہ موج گئی اچانک تندرس من یہ گو پان بے خود مز گو کیا کالا رات مکلے یل یہ موج کھڑک ام تندر مز اللہ اللہ یل یہ کھڑک یاس ممس امس پڑک راز مز جناز یہ کرک راز مز دفن
یلی صبحس ہسا آو اتے یلی ہسا آوس ام وچ پنن خاندار پلو گنڈ دروازٕ پٮ۪ٹھ ہیوان نیرُن مالین ام کورنس آلو یہ ہسس من آمت ژٕ کوٚت چھکھ اور نیران دوٚپنس یہِ ماجہِ ہٕنٛدِس قٲتلس سۭتۍ چھس نہٕ بہٕ روزان واجہِ دوٚپنس دلیٖل کیٛاہ گٔے دوٚپنس ماجہِ ترٲو ٹاپ سۄ گٔے توٚنٛدرس منٛز سۄ تہٕ سۄ وُڈرٲو رٲژ منٛز ہا ہا ام دیُت آلو دوٚپنس بدنصیٖب پانو ژےٚ آوٕے نا ماجہِ ہُنٛد جنازٕ تہِ ؤنِتھ ام پتہٕ کٔرٕن کٲم ییٚلہِ حصس منٛز آو ام ژوٚٹ پانس اتھ کیٛاہ ژوٚٹُن وۄنۍ گژھِ ہا قبرِ پٮ۪ٹھ وۄنۍ کیٛاہ وۄنۍ ما گژھٮ۪س وۄنۍ ما یِیَس قرار یہِ گوٚو بے سکوٗن بے قرار کیٛاہ گوٚو مژن زار بوزان بُجن بور سارا یہ کیُتھ غم گُسارا محمد دلن ہُنٛد قرارا محمد سُہ عریشی سُہ فریشی سُہ مکی سُہ مدے اکوئی شہ سوارا محمد ییٚلہِ اَتھٕ ژوٚٹُن پانس اللہ اللہ اَتھٕ ییٚلہِ ژوٚٹُن پانس اَتھٕ ژٔٹِتھ کیٛاہ کریا وۄنۍ کٲنٛدٮ۪ن دروازن گژھِ یہِ چھُ گرٕ اژان موج چھِ یاد پٮ۪وان کیٛاہ پرٛژھو تِمن ماجہِ مرن والٮ۪ن ییٚلہِ یِم گرٕ چھِنا یِوان یِم چھِ دروازس پٮ۪ٹھ ؤری وادن چھےٚ کرٛٮ۪کھ ژلان نیٖرِتھ موجی مےٚ دِ بتہٕ موجی چاے چھےٚ تھاوان تھٲومٕژ اللہ اللہ ون تمن یمن یہ آلوی مۄکلیو نیرٕ تمن پرٛژھ یمن نہٕ آلوی وۄنۍ کھسان اللہ 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 اکبر ییٚلہِ وۄنۍ أمۍ اتھ مۄکلو پانس ژٔٹِتھ وۄنۍ ییٚلہِ بے قرار گوٚو دوٚپُن وۄنۍ میلیم نہٕ شاید کُنہِ جایہِ معٲفی أمۍ یارن کٔر کٲم یہِ ووٚتھ تہٕ ژوٚل مکۃ المکرمہ کوٚت گوٚو مکۃ المکرمہ ییٚلہِ ووت ؤری گوٚو 2 ؤری گٔے 3 ؤری گٔے 10 ؤری گٔے 15 ؤری گٔے 20 ؤری گٔے گژھان 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 گٔے 24 ؤری ییٚلہِ حج چھِ مۄکلاوان کٔرِتھ یُسٕے حاج صٲب چھُ حج مۄکلاوان کٔرِتھ اَتہِ چھِ گژھان لاسٹٕکہِ دۄہ آلو سارنٕے کوٚر عرشہِ مجیٖدٕکۍ آنگن حج قبوٗل محمد بن بلخس کوٚرنٕے نہٕ سُہ چھُ ماجہِ ہُنٛد نافرمان ہتا ؤنِو کعبس پھیرن وٲلِس گژھِ آلو یور کیٛاہ کرنہِ اکھ ییٚتہِ روٗدُکھ ژھوٚرُے اتے گوٚو 24مہِ ؤری مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ حج کرنہٕ خٲطرٕ اللہ اکبر ییٚلہِ حج مۄکلووُن کٔرِتھ أمۍ کوٚر معلوٗم اتہِ وٕچھُن لُکن ہٕنٛز بھیٖڑ واریاہ یِم دپان یِم لُکن تُہۍ کوٚت گٔژھِو دوٚپُس ہُہ چھامُت صاحبِ دِلا أمِس گٔے 24 ؤری اَسہِ چھُ پرہیزگار وٕچھمُت اَسہِ چھُ تقوا شار وٕچھمُت اَسہِ چھُ عبادت گزار وٕچھمُت اَسہِ چھُ ذِکر کرن وول وٕچھمُت مگر أمِس ہیوٗ چھُنہٕ وٕچھمُت کانٛہہ أمِس گٔے 23 ؤری پٲڑ بنٲومٕتِس 23 ؤرین ووتُس أتی بِہِتھ 23 ؤری وٲتِس حج کران ییٚلہِ مالک بن دینارس کُن نظر دِژٕن أمۍ کٔر سلام أمۍ کٔر ییٚلہِ سلام گُزٲرن مگر مالک بن دینارس چھُنا ییٚلہِ حج مۄکلووُن کٔرِتھ رحمت اللہ علیہ اتے گٔے آواز اتے آو ندا کیٛاہ آو سارنٕے کوٚر ییٚمہِ ؤری تہِ عرشہِ مجیٖدٕکۍ آنگن حج قبوٗل مگر ییٚمہِ ؤری روٗد ماجہِ ہُنٛد نافرمان گۄناہ محروٗم ییٚلہِ مالک بن دینار أمِس نزدیٖک ووت أمۍ کٔرٕس سلام یوٗت اوس تقواہس منٛز اعلیٰ مقامن ووتمُت یوٗت اوس ذِکرِ مقامس واتنومُت أمۍ دِژٕس دوٗرے کرٛٮ۪کھ السلام علیکم اے مالک بن دینار مالک بن دینارو ژےٚ تہِ بوٗز تتھ ماجہِ ہٕنٛدِس نافرمانس چھُنہٕ حجی قبوٗل گژھان یہِ بیوٗٹھُس شاندس پٮ۪ٹھ دلیل کیا گئی دلیل گیا بوسس شراب کس نشس من لائم ماجہِ ٹاپ ونیا ژچوم اتھ پانس مگر سُہ چھُم نہٕ آلوٕے بوزان سُہ چھُم نہٕ اکھ غلام ییٚمہِ آزاد کوٚرنَے تیٖتۍ قدمے نازنیٖن آے
عثمان گنیس یہوی دستور چھ عاشقن سرور چھ منز سینس اللہ اللہ یل امس نزدیک ووت ام کر ساری سٹوری بیان میں کیا گو دپنس تیل چھ پروردگار رحمانن چانہ خاطر اصل کورمت ژے چھی نہ حجی قبول کران ام تہ وونس نا مگر یل امس وون یہ کت لج سٹھا کت یہ لج دارمدار کت پہ یہ لج دلس دونس ژے گژھی نہ خدا بخشن تہ کہین ژٕ چھُکھ ماجوٗن مگر امس گو چور امس امس گو اللہ دپن پانو اگر نہ یوت آساک مالک بن دینار یل واپس دراو ام ترو رات مز آرام ز آرام چھ مے ونن تہ بس مختصر زی آرام ام کیا ترو آرام آرام یل تروون اتے یل نصف شب مکلیو امس گو خواب جلو گر محمد رسول اللہ ہوتی کریو ہمارس کہن ورین اس پھالج کمس امام بوسری علیہ رحمس ایتی یل ڈاکٹرو کور لا علاج دل پھٹنا یہ ہر رات شنگان آخر شاند یت ونان ہو میانو اولادو ون نہ شنگن رس ون ترو ڈاکٹرو ون چھس بہ پوچھ مگر تہ ونونا ڈاکٹرو یہ ترو یہ سن ون علاج تم ڈاکٹرن ما تروس اس پتھر پیمتن تھوت چھ تلان تم ما وونم یہ بالن دپوس ون کیا تم نہ بیڑس پھرو روی آز کر بہ راتس ملاقات مدین کس تاجدارس علم نات مکلے پڑھت قصید لیکھن امس تہ پیو آرام لولن امس تہ پیو آرام یل پیوس امس گو خواب جلو گر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل اندر ژاو دپنس اے امام بوسری وات تھود واتس اپ پر تم نا دپنس کم نا دپنس یم آز راتس لیکھت شاباش دپیو یہ چھ حضورس خبر آز اذن ذات ذل جلال حضرت نات مکلائن پڑھت امس شوق دونس ات وجن مزمل صادر دونس رٹ سا یہ گئی نات پڑھنس انعام یہ گئی ژے دینا تلا کس کس دینا تیل پڑھوس اخ بات ساری ہے ناتوک اخ بند پڑھوا ساری ماہی خوبان یار جانی مہربانی ہاشمی چھوئی خاند ہاشمی چھوئی خاندانی مہربانی چھو نا ذرا مہربانی یہ چھو فرماوان زبانی تی بنان چی در حدید بول شس عربستانی مہر امام بوسری رحمت اللہ علیہ یہ حضور دراو حضورن فرمو امام بوسرن کو زرز نات پرنس دیت میں انام مگر یہ بیماری کیا کر یا رسول اللہ اللہ دادس کیا کر آئیتے تلی رحمتک دست مبارک لامکانک شاہ سوارن آئیتے پھر نائنس اپر پھال جاسس گمز خائب کات من اگر میں ہیو آئیسے اللہ آج جو اڑ ونان ایس پوش خواب اس مزمون عبدالقادر جیلانیم ڈوزر انیو استغفر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ہیا کرہ نمازو پات کتھا پڑھ چھو امس مالس ماجنی شامس گھر بیہوان یہ آسونا یہ مول موج وچھان تو چھو نا یم گھرک تھی کیا ونان تو کیا چھو ونان اللہ اللہ اللہ
یلی بیدار گو کیا گو دپان یہ ژادر وچھم شاند کی سائڈ انام بہ ووتھس تھوٚد ییٚلہِ بہٕ تھوٚد ووتھس بہٕ چھُس وٕچھان بہٕ بلیومُت سانٮ۪ن دادٮ۪ن دوا روح چن بیمارٮ۪ن شفا جسمٲنی دادٮ۪ن دوا موسم بیمارن سۭتۍ وٲلۍ تہِ آباد ییٚتِکۍ تہِ آباد یہ ووٚتھ تھوٚد کاہہِ وٕہٕرۍ درٛاو یہِ صُبحس مسجدِ وۄنۍ ییٚلہِ کاہہِ وٕہٕرۍ وٕچھن أمِس مسجدِ منٛز مُقتدی واریاہ اَتہِ آسان گامندرٕکۍ بیترِ سٲری یِم کیٛاہ سونٛچن اللہ 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 یہ چھِ نٔوٕے کتھا مگر أمۍ تُج یِہوٚے ژادر پھیٚکِس پٮ۪ٹھ تہٕ گوٚو مسجدِ پاکس اللہ اکبر مسجد منٛز ییٚلہِ درٛاو واپس برٛونٛٹھ کنہِ سمکھیو بُزرگ اکھ امامِ بوٗسیٖری وَلہ کڑ سُہ رٲژ ہُنٛد کاکُز نٮ۪بر خواب کٔمۍ وٕچھ اتھ تراوو بہٕ یِمن موٗلن تراوو بہٕ بیٛاکھ کھادِ مۄٹھا تۄہہِ آز تۄہہِ چھُو پۄختہٕ موٗل مگر یِم گژھنو بیٚیہِ رژھا پۄختہٕ وَلہ کڑ یہِ کاغذ سِلِپ نٮ۪بر دوٚپنس کۄس کاغذ سِلِپ دوٚپنس کھٔٹِتھ مہٕ تھاو کِہیٖنۍ کھٔٹِتھ مہٕ تھاو کِہیٖنۍ دوٚپنس کھٔٹِتھ مہٕ تھاو کِہیٖنۍ ییٚلہِ ژےٚ پایہِ بوٚڑ نبی خبریاوٕے تُہنٛدۍ ییٚمہِ علاقٕکۍ سٲری غلام ٲسۍ چٲنِس آنگنس منٛز او امام بوٗسیٖری یہِ نہ چھے نہٕ مےٚ یٲژ خبر یہِ چھے وقتہٕ کِس بادشاہس خبر لٔجمٕژ تٔمِس بادشاہس آز چھُے وزیٖر بٮ۪مار وۄنۍ کیٛاہ کرٕ دوٚپنس یِہوٚے آب یِہوٚے کاغذ کڑ نٮ۪بر رٲژ منٛز ییٚلہِ وۄنۍ نٮ۪بر یُس رٲژ منٛز میلیووٕے ییٚلہِ یہِ کاغذ کوٚڑُن نٮ۪بر پتہٕ اوس امامِ بوٗسیٖری یتھ کاغذس آبس منٛز تراوان یُس تہِ امہِ علاقُک اوس بٮ۪مار گژھان تٔمِس ٲسۍ تریش دِوان سُہ اوس بلان ییٚلہِ مالک بن دینارن آرام ترٛوو اتے ووٚنُس پایہِ بٔڑِ رحمتن للعالمیٖنن حریٖصُن علیکُم بالمؤمنیٖن رؤوف الرحیٖم امی نرم پیغمبرن ووٚنُس شفیٖق تہٕ رفیٖق پیغمبرن ووٚنُس امی غمخار پیغمبرن ووٚنُس یُس تھنہٕ پیوٚوُن سجدٕ ترٛووُن دعا منٛگان اوسُے رۄبس رحم کٔرزٮ۪م اُمت کِس حالس آز چھُ لالس میٖلاد اللہ 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 اکبر آمِنہ نہٕ کینٛہہ عبدالرحمان بن عوف سٕنٛز وٲلۍ تہٕ فرماوان ییٚلہِ یہِ تھنہٕ پیوٚو اللہ اکبر مےٚ دِتۍ گوش اتہِ اوس گژھان کریٖم خۄدایا میٲنِس گۄناہ گار اُمتس أزۍ مغفرت وۄنۍ اوس اُمت رٹنٕے وۄنۍ اوس پیغمبر بظٲہر نانا کون تو نبیَن آدم بین الماء والطین بہٕ اوسُس تمہِ ساتہٕ نبی ییٚلہِ آدم علیہ السلام میٚژِ تہٕ آبس درمیانٕے اوس اتے کرن کام ییٚلہِ جلوگر نبی علیہ السلام گوس دوٚپنس مالک بن دینارو سُہ حظ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ ماجہِ ہُنٛد نافرمان سُہ حظ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ گۄناہ گار سُہ حظ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ بدکار سُہ حظ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ رویہِ سیاح مگر رسول کریم سُنٛد اُمتی چھا کِنہٕ نہ تٔمِس ووٚن لُکو ساروٕے خۄدا تہِ اوس اعلان کران تٔمِس نہ اوس نہٕ دِلس یوٗت گژھان مگر ژےٚ ییٚلہِ ووٚنتھس خۄدا چھُے اوٚر کران تٔمِس ہا پیوٚو بِچارس دِل نرمیو سہ مۄکلیو تٔمِس ہا گوٚو چون تیٖر ہتو مالک بن دینار بوزو سُہ حظ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ ماجہِ ہُنٛد نافرمان مگر معاشر کہِ دۄہ بخشہِ پروردگار تٔمِس تٔمِس تہِ بنہِ کیازِ وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ تیوٗت حظ دِمَے میانہِ حبیٖب ییٚمہِ سۭتۍ ژٕے راضی گژھٮ۪م یا رسول اللہ نہ مالک بن دینار ژےٚ لگووُ تٔمِس تیٖر ییٚلہِ پروردگار معاشرُک دۄہ کرِ برپا أمِس نِن ملک رٔٹِتھ رۄب دپٮ۪کھ نیٖوُن ملکو مگر ژوٗرِ نہٕ ہُہ پٲٹھۍ کینٛہہ ماجہِ برونٛٹھ کِنۍ کٔڑِوُن ماجہِ ہٕنٛزِ ووٚنُو چون نیٚچوٗ یی زالنہٕ أہنٛزِ ماجہِ ؤنِوُ چون نیٚچوٗ یی زالنہٕ مالک بن دینارس کھٲے فرماوان
ایو مالک بن دینار یلی ماج بونٹ کنی کڑن یہ موج پرسک امس کیا کریو موجی یہ چو سویز نوارتن للنوتن موجی یہ چو سویز دونورین دود چوتن یا چی سوی چون نیچو یم چا ٹاس لگووی یم چا نارس منزاجک یلی مس بونٹ پام نین ایتی دی موج عرش مجید کس آگس ندا اے کریم خدای سوچک غفور رحیم سوچک آبن سطر کرن وول سوچک معافی دیون وول سوچک پتھر پیمتن تھوت تلن وول سوچک آمہان گاش دیون وول سوچک بے اولادن اولاد دیون وول اے کریم خدای وانچے امس ماجانز یم شفقت چھ رگ گژھان یل بچسس دیوان معافی ژٕ دِس رحمان معافی امسا کری خدا معاشرس من یت جماعت سان مغفرت ہو گارس من پھسن والی ون ما چھے تریمس نفرس کاملا دپیک یل میں یہ دود اوڑن میں رود اس پیمت یمن میانین بچن اس تڑ لجمت میں اس خاندارین یمن بچن رٹت یمو کر میں کھورن تھپ زنگن تھپ اس گو چیر اس دود دام مز میں ون ما گوڑ چاون پنن مول غریب مول تو موج یل با اندر چاوس یمن اس دون ون پیمت آرام میں ہوت یمن چاوجن دود بوسوس یمن ترٹان سردی مز یمن ترٹان سردی میانس لکٹس عیالس پی نندر یل نصب رات گئی مے چھ دود گلاس اتس من نصب رات مژرائی میانہ والدن چشم کیا مژرایا پوشاں کرئی بمال یا رسول چانہ باپت یا رسول چانہ یلی ماج میں چشم مژرائی ام وچھس بدود گلاس ہت کھڑا ایتے تج میانہ والدن دست مبارک دپن نیر میون عرش مجیدک آگ کرنی ہر غم تو پریشانی مز رہا ایتے یلی گارس مز ون ندا دتنس کریم خدای اگر تمس میانہ غریب ماج ہن سہ داچی منظور گومت اگر سہ میانہ ادا چھ پسند لجمت تیل چھ اس مصیبت من امہ مصیبت مز کر آزاد فرماون روی کران بیان دپان یہ پل آو دور لائن ترشوئی گئی رہا بوزو میانیو ٹاٹھو نیران ون بیا کتا اللہ اللہ اکبر کبیرہ کمس پائی بڑس نبی صوبہ یمیت یہ گئی کات یہ کہ یس پیغمبر نازنین علیہ السلام جنگل چ روس کچ ہند باپت اچس جالس مز پان بند روزی پان روزی مگر جنگل کس جانورس تراؤنائی مگر وچو جانورن ہز بول زانن وول شکر دپس یہ کیا کرت دنس ام کور مے سۭتۍ وعدٕ یہ کر وعدٕ پورٕ دپو بین الفاظن من جانورن اس نبی سمجھ آمت اللہ اللہ یت کیا گو امتس یلی گر واز ام وندم مے چھ اکوئی بچ یور سۭتۍ اکھ بچ چھم گرے یلی گر واز تت ونن بچن ولو تشتی پام چیو دود مے چھ مسلمانن ہندس پیغمبرس وعدٕ دیتمت مے سۭتۍ کیا کوٚرُتھ وعدے بہٕ ترٛووتھس اُفتادے روا چھا دکلایو نکھ وٲتِتھ خامسٕے اللہ 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 اکبر بچو دوٚپُس کیٛاہ دٔلیٖل أمۍ کوٚر ماجرٕ بیان بچو دوٚپُس ییٚلہِ ژےٚ پیغمبرسٕے وعدٕ دیُتمُت ییٚلہِ پیغمبر روٗد چانہِ موٗجوٗبن اَسہِ پٮ۪ٹھ تیٖتِس کالس دۄد حرام بوز وین نات خانو درود پرن والیو پانس عاشق رسول ونن والیو یہ داغ ہیت یہ لول ہیت یہ محبت ہیت یہ پاس ہیت یہ اعتقاد ہیت گو درباری رسول اسمس حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھاو وچ عرض کیا کر بس عرض کیا کر لاسٹ کا
عرض کرن سلام گزارن بعد السلام دبنس تاٹھ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یل حسب گھر چھس واتان میں آس دل پہ قرار گژھان دبنس دلیل کیا چھے گژھان بچھس دپان گھر چھم چون لول یوان بچھس چانس دربارس مز یوان یہ ونس نہ کینٛہہ ییٚلہِ ژٕ دبنس ییٚلہِ یہ صوبان مر بہ کتہِ ژھانڈتھ یا رسول اللہ یہ چھا ییٚتِچ خبر کن تتِچ خبر یہ چھا ییٚتِچ خبر کن تتِچ خبر اس کت ژھانڈو پیغمبر نازدینن کر خاموشی ییتس کالس ربن سوز جبریل امین علیہ السلام وان میانی حبیب پنن غلامن وان میانی حبیب پنن یارن دپک مبریو غم یم محبتس من غرق چھ گمت یم واقعی چھ داغداری محمد رسول اللہ دپک میانی حبیب بسم کو تت پنن غلامن ہے ژھٲڑزیو مےٚ تتہِ وٕچھو کتٮ۪تھ نہ ہے بہٕ کیٛاہ وَنہٕ کتٮ۪تھ آسو نہ کٔرِو سبحان اللہ یہ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ نہ ہو میانہِ صوبان ییٚلہِ مےٚ ژھانڈُن آسے اللہ اللہ کیٛازِ ییٚلہِ بہٕ ماجہِ زاوُس مےٚ اوس تُہُنٛدُے غم مہراجس دراوُس بہٕ ما کھوٚتُس ڈایریکٹ بُراکس مےٚ ووٚن بُراکس کھسنہٕ برونٛہہ جبریل امیٖنس میٲنِس عرش مجیٖد کِس رحمانس دپ ییٚلہِ میانہِ خٲطرٕ گوٚو یوٗت انتظام مےٚ وَن بہٕ کیٛاہ کرٕ پننِس گۄناہگار اُمتس دعوت یود کر کانٛسہِ منوشن ٲسۍتن رد بد یا ژھۄژکون بوٗزُم نبی میون کٲنٛسے چھُنہٕ روشن مےٚ حظ گوٚو گوشن تۄہہِ چھُ یُن سون تُہُنٛد حظ اِنشاء اللہ مےٚ حظ گوٚو گوشن کھوٹ اوس مشتاق وولمُت بوشن مگر کھٔٹۍ کتہِ چھِ روزان مستان چٲنۍ أسۍ چھِ کھٔٹۍ سٲری چھِنا أسۍ چھِ کھٔٹی سٲری أسۍ ما چھِ پکھ أسۍ چھِ کھٔٹۍ ناکار نالایق گۄناہ گار مگر کھوٚٹ پونٛڈ چھُ سۄنرِس پانس نِشے آسان کھوٹ اوس مشتاق وولمُت بوشن کھٔٹۍ کتہِ چھِ روزان مستان چٲنۍ سر تلہِ سۄن مےٚ کوٚر عشقٕنۍ جوشن مےٚ حظ گوٚو گوشن تۄہہِ چھُ یُن سون اللہ اللہ صوبان مبر پرواے مبر غم کینٛہہ اللہ اللہ بہٕ نہ کھوٚتُس نہٕ مہراجس تہِ تمہِ ساتہٕ یوٗت شان شوکت اوس ڈۄڑ لچھ ملک اوس انتظارس آسمانو پٮ۪ٹھ ٲسۍ درود سلام گزاران اللہ مہمان بنِتھ اوسُم گژھُن عرش مجیٖد کِس رحمانس بس مہمان بنِتھ اوسُم گژھُن عرش مجیٖد کِس رحمانس اوسُم مہمان بنِتھ گژھُن اتے ووٚننس مےٚ وَن بہٕ کیٛاہ کرٕ گۄناہگار اُمتس میانہِ حبیب ژٕ کیٛازِ چھُکھ غم بران اوٚنمکھٕے آز یور خۄش کرنہٕ خٲطرٕ مگر یم 14 منزل چھونا معراجس گۄڈنیُک چھُ وقضا ربُکَ الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اللہ 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 ادٕ کھوٚت براکس کھوٚت نا یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ ییٚلہِ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دروازس دستک دِوان وۄنۍ وۄنۍ امہِ ساتہٕ چھا کٲنٛسہِ نیٚچوٗ یاد روزان کتھ کٔرِو تیز تیز 5 منٹن کٔرِو تیز تیز کتھ وۄنۍ وۄنۍ کٲنٛسہِ چھا دوس یاد روزان یار چھا یاد روزان واز پرن وول چھا یاد روزان اسرائیل ییٚلہِ ژاو اندر اتے بیوٗٹھ برونٛٹھ کنہِ أمۍ گُزار سلام ؤنِو یُس سلامتی دی یہِ ہیٚکیٛاہ کینٛہہ وۄنۍ کٔرِتھ یہ کیا کرے سلام کریں گے میانہِ طرف روز خوش مطمئن وہیں کیا کرے پائی بڑ نبی علیہ السلام ونس کیا دلیل او ملکو کیا دلیل ژٕ کیازِ آوُکھ دوٚپنس عرش مجیٖدٕکۍ رحمانن سوٗزُس دوٚپُن اکھ ذات چھِ یتھ کائناتس منٛز سُہ ٹھہریا ییٚتہِ کِنہٕ یارس سۭتۍ کرِ مُلاقات دوٚپنس سُہ کُس یارانٕے گوٚو ییٚتہِ نہٕ یار نیرِ مُلاقاتس مگر مےٚ ون گۄڈٕ ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران میانٮ۪ن غلامن سۭتۍ
ترہائی تو کر بیان اسرائیل علیہ السلام کس ترے کت پوچھس بہ روح قبض کران اتے فرموس رحمتک نبی علیہ السلام دبنس پنہ امتک بور رٹ سوری سینہ مبارکس مز محمد رسول اللہ لہد مبارکس مز تروک لہد مبارکس مز یل جست مبارک تروک اللہ صحابی ووت بون یہ دپان مے دید گوش لب مبارک ہلان اللہم اغفر لی امتی امتی میانہ نبی پان وندمے ثوس کت امت ژھانڈان صوبان یل میں ژھانڈک باسے گۄڈنیتھٕے اللہ اکبر گۄڈنیتھٕے آسے بہ پنن غلامن پراران میزان عملس پہ ایڈریس مکمل ایڈریس تہ دِتھ تتہ کران میانہ نبی علیہ السلام تتہ یل میانن غلامن عمل تولن خبر کٲنٛسہِ ما نیرن کم بروزس تتی بوزو میانیو صحابو تتین ز جوان بلاون یمن نیرن عمل کم یمن دونوین جوانن دپن نیریو گچھو کوکن جہنمس کن نیریو توی شون عمل یلی یم قدم تلن اخ تلی دو اخ پک وار وار یہ دی پات کن نظر اکیمن انوک واپس یہ کیا دلیل یس یہ دائی نیری امیس یہ ون چشوی بوتی جہنم سکیائز دراوک دائی یہ کل عرض بے نیاز خدای میں چون دنیاز من چون کان حکم بجاون مگر میں دوب آز جس حکم میلم بنیم چانیس حکمس تعمیل کرت ہو جوانو ژٕ سک وار وار پکان پات کن سک نظر دیوان میں حض روز آش لا تقنطوا من رحمت اللہ خبر ون ما گژھِ مغفرتک آلو ملکو انوک دنوی نیوک جنتس یمن رود یقین تو بروس میانس ذاتس بیاک جوان آئی میانیو صحابو میزانس پڑن امیسین عمل تولن عمل نیرن کم ایتے کٹ رحمتک نبی دشت مبارکس منز کیا تھائیں یہ ترائی میزانس منز عمل ین برابر یہ جوان روز تھل تھل رویس وچان پان وند میا زو وند میا تئی کم گئی دنز میشو نام محمد رسول اللہ یہ کیا ترو تھا میزانس منز یہ مگٹ کار بچرو تھس دنز کھوپی خدای سید وچوی اکی دو رہت منز اوش قطر یہ ہوئی اوسی موجود اگر حض میانہ نبی وند میزو صوبان چیت لوگ سیا بھلائی انس بن مالک چیت وند میا پنن عیال اگر نو تو یہ بیان تھونایو کرت اس کت ژھاڑو اگر نس تت اسو میانہ حبیب تیل کت ژھارو دون تیل یز میزان تیل یز حوض کوثرس پہ کیا تت آس کوثرک جام نبی پان چاوان کوثر کس کیرس پہ گھس میں نبی آس صوبانن کورر ٹاٹ نبی پان وندے زو وندے تتے بیڑ آس لکن ہزیز تت کت پٹھی تریش چن تچا کوثرس پہ یتیا بان یم سی تریش چمو اللہ اللہ عائشان دپن میانہ سر تاج زون کتی چون ہو نوران تارکن تام کورت انداز میانہ مہراز سانی چھی آہا یہ چھو ات کرمز کاشر شاعرن اکیسی اللہ اللہ یمس پیغمبرس یہ تیاس معلوم رب سندی یسن سید آسمانس کتیا تارک اے صوبان مبرگم تیتی یم کوثرس پیٹ تریش چن یمن گلاسن یس اکی لٹ چی دام تحت گلاسس لاگن دویمی لٹ اتھائی کان ٹاٹ نبیو تت کت آسن کوثرس پہ گلاس دنس تارکو کھوت زیادہ اگر ن تت آسو تیل کت آسک دنس تیل آس بہ پولیس راتس پہ کیاز مے چھ وعدہ کورمت عرش مجیدک رحمان ولسوف یعطیک ربک فترضی توجہ کریم خدای فرماوان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا